Io faccio vos incordiare meni alla scuola di Schluein, la quarta organizzava la classe, fa quella jam de radio. Al scoco va, muss io ozza vos. Noi sitzen keo alla stanza de scuola, aber oggi è eine normale stanza de scuola, oggi è una redazione de radio. Els preparen keo les proximes emissions. Checals fan keo, genus us la Semira. Nus vidien un portrait sur la Union Sportive Schluein Ilans. Che festiac min keo? Eu faig que vaig men nuot. Eu mai special tocca que vos venis vi en is bureau. Lo mensa. Keo è nies meteo, traffic e navitatsteam. Els en keo drit sauen et fac so bureau. Et ko vai ach min lieber? Os men nosa. Wessen du mit dir? Lo, los! Nu setzen keos con nies team. Et io volevo domandar, estes vos nervos van quai radio? Na, per vedere nus ven quai schon pa facin perga. È quai cool job. Ja, per vedere che inza mara fatti col computer, ed in sto dina fatti che nia, ed inza piace al radio. Scopre se prepara di ach men po shin livestream. Eu man einfach men que un tuan sin plat scola et legi la tras chianga mo text alu. Ven quai schon. Keo sper mei us Lelena, quella è la moderatura dell'Iamna, et ella sa grat gine gatche che la fa. Moderator de Jamna, quai halde schia. Is viar stratchen in Cesel bus et chanche semplicemente mo et quai tot improvisazione, aber en stai wenn so mite de me und et prendisa checken us videin, a kochen us videin hei. E so interessant il bus del radio, lu veniam viaget zuns con sa temps per preparar tot. Mense mera. Morgen sind wir auch wieder für euch da. Schönen Tag. Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Top de mel. Kom maar.